skopati i da ćemo konačno biti oni pravi. Dobro večer Filipe tebi, dobro večer svim gledateljima RTL-a. Ja se apsolutno slažem s tobom što si rekao i da pače od ranog jutra imam taj neki, što ono kažu Englezi, gut feeling, unutarnji osjećaj da je danas taj dan. Danas je taj dan, jednostavno, ne znam, na osnovu zakona velikih brojeva. Vjerujem da će naši vratari danas biti na visine zadate. Dvije stvari koje bi trebali biti krucijalne. Obrambena tranzicija, dakle povratak u fazu obrane bez obzira kad postignemo pogodak ili kad ne postignemo oni vuku i brzi centar. I druga večeras u Zagrebačkoj areni, za razliku od one utakmice protiv Bjelorusije, ovo je ipak nešto drugo. Dvorana iz prednost. Prikazano igri, po onome što nam je nudio Stevanović svojim spektakularnim obranama. Tentirali smo jedan modern rukomet, jednu vrlo agresivnu 6-0 obranu sa izvanrednim vratarom nazad. Vukli smo u leđa, imali smo dobar povratak u obranu, onemogućili smo ih u većini prvog poluvremena u postizanju laganih podizgoditaka, ali samo ću jedno nevezano za tak. Iznimno mi je drago zbog Zlatka Horvata što je postigao ovaj sedmerac. Znamo svi što je bilo prošle godine, treba biti jako psihološki jak, znate. 14.000 ljudi ovdje u dvorani i definitivno je pokazao da ima ono što muška populacija ima, a žene nemaju, dakle jedan organ, i ja mu skidam kapu, želimo da nastavi sa ovakvim samopouzdanjem i u drugom poluvremenu. I ovo je slika Hrvatske koju mi možemo, imamo pravo računati na nju i nadam se da će ovo samo biti jedan push za narednih nekoliko utakmica do kraja. 17-5. Pa teška utakmica, ali to je to. To je Hrvatska kako želimo gledati. Borbena, agresivna, spojila se s publikom, publika nas nosi. I gotovo je. 32-28, velika urani, veliko slavlje i na tribinama i na terenu i napokon smo imali sve, napokon i vrhunskog vratara i publiku koja je to prepoznala i koja da ja tebe slavi zajedno s nama. Grlimo se, dobro je, sve je to normalno, sve je to u redu, sve je to za ljude, definitivno. A što reći, ono što sam rekao danas na početku, nisam ništa pametniji u odnosu na prije, ali nekakav osjećaj. Ti momci nisu zaboravili igrati rukomet preko noći. Treba zaboraviti ovu utakmicu što prije. Treba spustiti nacija koja je sklona iz euforije u agoniju u roku 2 sekunde. Prema tome ovo što prije zaboraviti i pripremiti se za nevjerojatno. Sa mnom u društvu izbornik Lino Červar, Ivan Stevanović, igrači utakmice. Izborniče, čestitke, prije svega bila je to jedna probuđena, moderna, nova Hrvatska koja se, ajmo reći, oslobodila nekih okova sumnji. Jeste li zadovoljni? Pa mislim da smo mi prve dvije utakmice igrali moderno, kvalitetno. Izgubili smo od Švedske. Uvatili su nas sa spavanjem, možda su onog dana, rekao sam da su bili bolji od nas, međutim danas je bila koja jedna druga priča. Mislim da treba čestitke dati cijelom timu, od golmana do zadnjeg igrača koji su dali sve od sebe, pokazali su da znaju. Baš moderan rukomet su igrali, malo odmoriti, ja bih pohvalio i publiku. Pozitivno me iznenadila, vjerovao sam da imamo i u Zagrebu, isto tako kao i s ovog mjesta pozdravljam i Spličane, oni su nas predivno primili, ali moram tako dati veliku ocjenu, odnosno pohvalu i domaćoj publici koja je nosila našu ekipu, ali činjenica je da smo ih natjerali to dobrom igrom, kvalitetnom igrom. Ne bi mogao nikoga posebno istaknuti, dobro Stiva da, jer treba dati mu hrabrenje, stvarno je branio odlično, ali kažem, mislim da je naša obrana bila granitna, da smo čvrsto igrali. Igrači, znam da je bilo pritiska, znam da je nakon Švedske bilo, pa i nakon Bjelorusije koja je bila slabija predstava. Što ste poduzeli? Čujte, nikad nisam toliko uvreda dobio u mojoj zemlji, ali to izgleda normalno kod nas, tu si ne mogu pomoći. Ja moram pozitivno misliti. Rekao sam igračima da ja moram prvi biti smiren, ja moram dati primjer. Oni su to prihvatili isto tako da se više usmjerimo prema našoj igri, da je to bitno. Rekli ste i sami kritičari su već oštrili pera. Pa jesu već dovoljno, ne može se to popraviti, ali nema veze. Ja od početka moje karijere to imam iza sebe, stalno nekome smetam. Šta ja znam, ja moram ipak raditi svoj posao, da mi savjest bude čista, a mislim da sam veliki radnik. A čujte, niti ja nisam svetac, ja griješim i ja kao svaki drugi prema tome, ali ja mislim da ipak treba držati dostojanstva čovjeka i ponosa. Bez obzira, kritika je svakako dobro došla, ona me gura naprijed, ali jako sam osjetljiv na uvrede.
Samo pozitiva Izborniče i čestitke na večerašnjoj pobjedi. Tu je igrač utakmice Ivan Stevanović, Rolete Stevanović. Kakav je osjećaj primiti i doživjeti ovakve ovacije u svom zapravo Zagrebu u ovako jednoj važnoj utakmici koja je bila u ovom trenutku finale za Hrvatsku? Da, nama presudna utakmica, bilo je fantastično. Evo, hvala ljudima koji su došli u ovakvom broju, naravno da je bio jedan spektakl, evo šta da kažem. Igrali smo, mislim, jako dobro cijelu utakmicu, jako se dobro poznajemo, igrali smo tih utakmica s Norvežanima u zadnje 3-4 godine dosta, oni su jedna potpuno ista ekipa, igraju jako dobro, možda jedan najljepši rukomet na turniru, igrali su tako i u Francuskoj, pa čak i u Poljskoj prije. Ništa, igrali smo jako dobro, naravno da nije bilo teško lako ovih dana sa svim pritiskom s kojim smo... Koliki je bio taj pritisak, pogotovo na vratarima? Enorman, naravno da je bilo jako teško, možda sam i malo kosti izgubio, ali dobro, sve ćemo nadoknaditi. Branio si kao u transu, koliko ti to znači baš zbog tog pritiska koji je bio ogroman? A naravno da znači puno, trebalo je malo da se otvori, da neki put jednostavno treba neka lopta te pogoditi, da dobiš malo sigurnosti i naravno da nije bilo lako ovih dana, ali evo, pripremili smo se dobro, koji do sada, ali evo, danas je bilo puno bolje nego prije. Čestitke naravno na ovoj pobjedi i reci, što ste im napravili? Šta se događalo? Pa nismo ništa specijalno, od prvog dana kad smo se skupili, znali smo da ako hoćeš napraviti ono što želimo i moraš pobijediti Norvešku, to je bilo sigurno. Jedna fenomenalna utakmica, stvarno ovo je, ja mislim, najkvalitetnija utakmica do sad na prvenstvu. Fenomenalan protivnik, a Norveška je onog Sagosena jedino možeš bezbol palcom zaustaviti, ništa drugo. Stvarno igra, šta da smo, ne daj Bože, izgubili, ja bi odavde izašao na ova vrata i otišao odmah kući. Ali gotovo je prvenstvo i teško igrati takve utakmice kad znaš da moraš. Međutim, ako želiš biti na vrhu, moraš pobjeđivati prave. Ne možemo mi ljudi pobjeđivati Bjelorusiju, ne znam, nija Island i ove lagane ekipe i doći do finala. To ne može. Nekako kad je ovo bilo kriza, nekakvi gromorbane su bili naši vratari i Lina. I pokupili su svu onu pljuvačinu, sve na sebe, svu onu težinu na sebe i baš je zato danas bilo najbitnije da oni izdrže. Da, trebalo je to, trebalo je. Zato Stiviju svaka čast, čestitke, jer je izdržao to, jer stvarno su ga rokali ljudi, ne samo njega, nego kompletno, sve. da, sve vratare. I jedino što možeš u tome, kao što je većina njih, da se ne obazireš na to, da idemo dalje, jer znamo da koliko vrijedimo. Francuzi su čista snaga. Sad drugi tip utakmice, znači tu se, ako smo ovo morali trčati, ono ćemo se morati potući. Upravo. To će biti rat. Da. To će biti rat, ali doma smo, dobri smo i ne bojimo se nikoga. Vratili smo mir. Pa ajmo ljudi poginuti, to je to. Teška utakmica od početka, otvorili smo je perfektno i nismo im vratili, dopustili da se nikako vrate nazad. Prvo što bih pohvalio u publiku ljudi, danas ste bili perfektni, svaka vam čast. Iznenadili ste me duboko, mene i moju momčad, ali opet ponavljam, ništa nismo napravili, tek sad krećemo. Je ovo dodatni je nekakav boost samopouzdanja? Pa sigurno da je put samopouzdanja, ali sad što najbitno da imamo par dana odmora, jer odradili smo 2 utakmice u 4 dana gdje nam nije bilo lako poslije onoga šoka u Splitu, ali to je evo konačno zaboravljeno i spremni su za Francuze. Spremno, sjetimo se sad izjava poslije Bjelorusije, poslije Švedske, a pogledajmo sad. Ta energija koja se osjeća. Šta je? To je sport. To je sport. U jedan dan sve se okrene. Ili ono, Stivi 14 obrana, u jednom trenutku u prvom poluvremenu imao 75%. Znači to je baš briljantno. A nije 100. Nije 100%. Osim Štrleka bio odličan još i Horvat, moramo njega spomenuti kad je pucao sedmerac. Smo vidjeli penal, onaj prvi lob je bio svaka čast. Pitao si nas prije utakmice da li bi mu dali pucati penal. Da, evo baš iz tog razloga Zla je pokazao ono što je Davor spominjao na poluvremenu, ponovit ćemo još jednom. Onaj organ, Ne, stvarno da dogodilo se, mislim, igrači, najgore je njemu bilo poslije tog sedmerca koji je promašio, međutim, evo, vidjeli smo i danas Zla je čovjek na kojeg možete uvijek računati i penale, siguran je, miran je i izuzetno mi je drago da ga je zabio i na način na koji ga je zabio. Još 2-3 lopte Marino Marić, kakve on ulovio danas, okrenuo se na slabiju stranu, zabio gol. Bori 2 penala, Musa, onaj gol, i pivoti su danas odradili vrhunski posao. Marino Marić ko Sauger, samo ih hvata i... Da, usisavač i stavlja, da. Tako je, cijelu utakmicu u vodstvu... Lipa ti stoji. Na krilima publike, sa jednom dobrom analizom protivnika i stvarno sa onim pravim žarom i borbom
Mislim da smo začepili usta svima koji su nakon poraza od Švedske i pobjede nad Bjelorusijom bili stvarno dobro kritični prema nama. Tindra se isprofilirao stvarno kao igrač koji može vući reprezentaciju od trenutka kada se Duvnjak ozlijedio, stvarno je lider. I svaki napad čovjek je 3 puta u faulu, cijelo vrijeme se hrva na sredini, su najjači i najveći obrambeni igrači, troši se puno, morat ćemo... Ja sam ponosan stvarno na ove dečke, na publiku stvarno, pokazali smo jedan karakter, pokazali smo da možemo i da vjerujemo u nas i mislim da u ovom trenutku smo odigrali jednu fenomenalnu utakmicu u obrani, napadu i stvarno preponosan sam i ne znam šta bih rekao, svaka čast, evo. Dakle, u onom prvom susretu dana u 18 sati i 15 minuta Francuska je pobjedila Švedsku 23-17, Hrvatska pobjedila Norvešku 32-28, što znači da je stanje na tablici upravo ovako, idealno, dečki, to je to. Kako sad lijepo je tablicu, da. Ne mijenjaj, neko ovako i ostane poslije srijede i to je to.